urwego rw'ubutasi rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA byamenyekanye ko rwari rumaze amezi menshi rugenda runono wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei mbere yuko yicwa ku wa gatandatu ku itariki 28 Gashyantare. Khamenei yiciwe mu bitera Amerika na Israel bagabye i Tehran, apfana n'abandi bayobozi bakomeye biganjemo ab'igisirikare cya Iran. Mbere yuko ibyo bitero bigabwa, amakuru avuga ko CIA yari yamenye neza ko hari inama idasanzwe yagombaga guhuza abayobozi bakuru ba politike n'ab'igisirikare cya Iran ikabera mu nyubako za guverinoma i Tehran. Ni amakuru ruriya rwego rwaje guha Israel ndetse binatuma ihindura gahunda y'ibitero, aho byabaye ngombwa ko igaba ku manywa y'ihangu nk'uko byatangajwe n'ibinyamakuru bya The New York Times ndetse na The Wall Street Journal. The Wall Street Journal ivuga ko indege z'intambara za Israel zarashe ibisasu 30 ku nyubako Khamenei yararimo mbere yuko bazihindura umuyonga. Operation nyirizina yasize Khamenei yishwe yatangiye ahagana saa 12 z'igitondo cyo muri Israel, hanyuma ibisasu bigwaho yarari saa 4:40 ku isaha i Tehran. Ni ukuvuga nyuma y'amasaha 2:05 indege zagabye ibitero zihagurutse. The New York Times ivuga ko abazi by'iri operation bayibwiye ko mbere yabiriya bitero CIA yari imaze igihe kibarirwa mu mezi menshi ikurikirana Khamenei ku buryo yabagize neza haherereye hose ndetse n'ingendo ari gukora. Urwego rwa CIA ubwo rwamenyaga ko ku wa gatandatu mu gitondo hari kuba inama y'abayobozi bakuru ba Iran ndetse ko na Khamenei aza kuba ayirimo, rwahise ruha Israel ayo makuru. Abayobozi ba Israel bavuga ko inzego z'ubutasi z'iki gihugu zamenye ko hatagomba kuba inama imwe gusa, ahubwo ko hari inama eshatu zarimo zibera icyarimwe. Amakuru avuga ko abayobozi ba Iran bari bateraniye mu biro bya perezida wa kiriya gihugu cya Iran, mu biro by'umuyobozi w'ikirenga ndetse no ku cyicaro cy'urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano. Ku ikubitiro ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel byateganyaga kugaba ibitero ninjoro bitwikiriye umwijima, ariko biza guhindura gahunda mu rwego rwo kubyaza umusaruro amakuru yerekeye n'inama Khamenei yiciwemo, aho byari byamenyekanye. Amos Yadlin wahoze ayobora ubutasi bwa gisirikare bwa Israel yabwiye The Wall Street Journal ko buri wese yari ategereje igitero saa 6 z'ijoro kuko haba hari umwijima uhagije, binajyanye nuko igitero gitunguranye Israel yagabye kuri Iran muri Kamena mu mwaka wa 2025 nacyo cyabaye mu ijoro. Amos yunzemo avuga ko igitero cyo kumanywa cyabaye gutungurana kwa gisirikare. Umuyobozi mu ngabo za Israel utatangajwe amazina ye akaba yavuze ko ibitero byagabwe icyarimwe ahantu henshi muri Tehran, aho hamwe muri ho hari hateraniye abayobozi bakuru b'inzego za politike n'iz'umutekano za Iran. Yunzemo ko nubwo Iran yari yiteguye intambara, Israel yabashije gutungurana mu buryo bwa gisirikare igihe hagabaga ibitero kuri ziriya nyubako. Amakuru kandi avuga ko ubwo ibitero byabaga, abayobozi bakuru bashinzwe umutekano w'igihugu bari bari mu nyubako imwe, mu gihe Khamenei yari mu yindi nyubako yari hafi aho. Usibye Khamenei, byamenyekanye ko yishwe, igisirikare cya Israel IDF kibinyujije ku rubuga rwacyo rwa X cyatangaje ko iriya operation yiciwemo General Abdurrahim Mossad wari umugaba mukuru w'ingabo za Iran. Abayobozi 7 bakuru b'ingabo za Iran ndetse n'abakomanda bakuru babarirwa muri 40 nabo bakaba barahitanywe na biriya bitero bagabweho na Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bo byamenyekanye ko bishwe harimo Rear Admiral Ali Shakihin wayoboraga inama nkuru ya gisirikare ndetse akanaba n'umujyanama mukuru wa Khamenei mu by'umutekano, na Majoro General Mohammed Pakpour wari ukuriye ishami ry'ingabo za Iran ryitwa Revolutionary Guard Corps.
Abandi biciwe muri kiriya gitero na Amir Nazaradeh wari minisitiri w'ingabo, Said Majid Mosovi wari umugaba mukuru w'ingabo zirwanira mu kirere ndetse na Mohamed Shiraz wari umukuru w'ubutasi wungirije. Kuri ubu rero nyuma y'ibyo bitero ndetse no gutakaza abayobozi bakomeye kwa Iran nayo yahise ifata umwanzuro wo gutangira kwihorera ndetse itangira kumisha urufaya rw'ibibombe mu bindi bihugu. Gusa mbere yuko twerekeza mu bisasu byarashwe na Iran ku bindi bihugu, reka tugendere hamwe turebere hamwe uburyo ki ibihumbi by'abaturage bateraniye rwagati mu murwa mukuru wa Iran kunamira umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei wiciwe mu gitero kinini cyatangijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel ku wa gatandatu. Abatangiye icyunamo bateraniye kuri iki cyumweru ku rubuga rwa Egehalab, bivuze impinduramatwara, bambaye ahanini umukara ndetse bamwe barira cyane bazunguza amabendera ya Iran kandi bafata amafoto ya Khamenei mu gihe igitero cya Amerika na Israel cyakomeje ku munsi wa kabiri. Khamenei, umuyobozi w'ikirenga wa Iran kuva mu mwaka w'1989, yishwe ubwo ibihugu byombi by'ibihangage bishaka guhagarika leta ya Iran. Televiziyo ya leta ya Iran yemeje urupfu rwa Khamenei mu gitondo cyo kuri iki cyumweru nyuma y'amasaha make Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump atangaje iyicwa ry'uyu musaza w'imyaka 86 aho yavuze ko ari umwe mu bantu babi cyane babayeho mu mateka y'isi. Ingabo zishinzwe kurinda impinduramatwara ya Kisilamu muri Iran IRGC zemeje ko abishe Khamenei bazahanishwa igihano gikomeye. Ku rundi ruhande ariko haravugwa abandi baturage bigabije imihanda bishimira urupfu rwa Khamenei. Nyuma y'ibyo bitero rero byagabwe kuri Iran, kuri ubu Iran nayo ikomeje kwibasira ibihugu bitandukanye ndetse n'imijyi, aho Iran yatangiye kurasa muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Iran ikaba yibasiye ibibuga by'indege bya Dubai ndetse na Abu Dhabi. Umuntu umwe yapfuye, abandi 11 barakomereka ku kibuga cy'indege i Dubai ndetse na Abu Dhabi ubwo Iran yagabaga ibitero byo kwihorera ku bitero bya Amerika ndetse na Israel. Abayobozi muri Abu Dhabi bemeje ko indege itagira abadereve cyangwa se zizwi nka drone yateye ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Zayed ikaraswa, ibisigazwa bigahitana umuntu umwe, abandi 7 bagakomereka nk'uko bitangazwa na BBC. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Dubai DXB cya mbere gikoreshwa n'abantu benshi ku isi mu gutwara abagenzi cyangiritse kubera ibi bitero byakomerekeyemo n'abakozi 4 nk'uko abayobozi bo kuri iki kibuga cy'indege babitangaza. Ingendo ibihumbi n'ibihumbi zijya cyangwa ziva muri aka karere zahagaritswe muri rimwe mu ihungabana rikomeye ry'ingendo zigenda ku isi nyuma y'icyorezo cya COVID-19 nacyo kigeze kwibasira isi, bituma ingendo kuri ibi bibuga by'indege zigabanyuka. Ngayo nguko rero ayo niyo makuru akomeje kugenda avugwa nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigabye ibitero bikomeye kuri Iran ndetse agapfiramo abayobozi benshi bagiye bakomeye muri iki gihugu, aho ndetse igihugu cya Israel nacyo cyahisemo kwihorera ndetse kigakomeza kugenda kirasa ibisasu mu bihugu bitandukanye, aho ndetse n'ibirindo byinshi bigiye bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho biri ahenshi hatangiye kuraswa cyane amabombe mu rwego rwo kugira ngo Iran nayo yihorere. Namakuru rero tuzajya dukomeza kugenda tubakurikiranira 5 kuri 5. Wifuza kuzajya ubohora ubana natwe mu makuru ndetse n'ama updates tugenda tubategurira, wakanda subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera, bityo ukajya ubasha kubana natwe 5 kuri 5.